Кылызнаме Орджан кавалера снайпер Егор Догордурап төрөбүтө сүйүс сагын көрсө чурап чекинигер катылын эхлеген күндөрө ытылынналар. Корсун боюн атын үйетиттен бир дойдулактыра арас кабаннак жагаллары тергеллер ол курдук. Дойду актылгана ден катылын эхлеген энеке сайдытын түстүр төгүрүк остол ытылынна. Оны бу юрулах күн эхле кусуран самай деятельнахын кенсере болла. Үбүлүйдак сылчырчитинен күрөктөгүлөр ытылыктыра этенне быйылгы хаме боюн атынан барыга. Егор Догордурап бара суга сүрбалтасагыгар Ленинград кораты басхолур кыргыгыларга олығын олы курбутан. Кене Волховскай фронга снайпердар роталарын командыр әді. Егор Дмитриевич Догордурап сүйіс ағын толбутан мүйден бұл түмчүнік ергетті. Осының қатылы кәндіге беремен жүрдік сайынна түрген тетімінен сайдан ер. Оны дейті шуға бұл қатылын әлеге кехетер бән, үлеті, социальный тұтулар, әлбәнлер, білім производство өсе кәңерігер үдді әлбә бұланна олылар баралар.